Paukse de Yumpum Oiba Maru Pau Karab de Taujari. NS Protection Force Thabk Wafam Pongtok Lamdmsigi Driver Singpo Mirai Bibane. Salibatha Asigitaragani to the Union Minister Road Transport and Highways Nitin Gadkarina. National Highway 37 Impal Ziribam Lambigi Makru Thong Sagabada. National Highways Protection Force Thamnada Wafam Amata Pongtok Lamdmsigi. Truck Driver Singpo Mirai Bibani and All India Trade Union Congress. AITUC Manipur State Committee na Pangdorakle. Serola Madhai Impal Ziribam Lambi the Natana Impal Dimapur Lambi Marakta. Kulai Bible Lalu Karana truck driver sing the Ginamduna Sel Kaiba Made. Aki Akang Togan Bat Hodokia Tingna National Highway Protection Force Tamnaneba. Sahikiagi Mamang the Gitaxin to the Lakibani Center of State Kilangak losing river. Busy Binasu National Highway Protection Force as Atom Batam the Tamna Protection Bakaya Sulake. Ado busy bila losing ba Narendra Modi government asigi road transport minister na Makru Thong Sangkapa matam da Leiramba matang wafam amata Lamdmsigi Manipur ki truck driver sing bilai bani aina lawe. COVID-19 laiset ke akiba ke thadok to na biyam ki tangai fadaba polam sing dana tana maru oiba infrastructure development ki damak makhal ke polam sing puselakli pa truck driver sing tage nongmai utuna amadi ki handuna goods tax lawi abasi punabana khange line curse marang kai dana driver amaso line curse marang kai daba driver amaso handyman ke phachin thambagi thadok ke amaso thokre masida sunatna driver amaso handyman sing imung manung da wakhal daina narak phawat jawre Asingumba Kudong Chadaba Kaya Asi Union Minister Amana Kanglam Daba Asisu Jamna Lebak Tibane. State Asigi Lifeline Weriba Mapunga the National Highway 37 Amazon 39 a truck driver Amazon Handyman Singna. Mayang Riba Awaba Kaya Kokanaba National Highway Protection Force Tambio Aina. Center Amazon State Government Memorandum the Singba Piduna Taxin to the Lakibani Adabongasi Pawadi Dabi Dre. BJP Government Election Kudong Chabalong Narbakuru Tong Sankaram Baga Iroina. Another project Kiagi Urip yung Tamlam Kiba Adubsu Makok Tong Palusing Bakarana Kudong Sabal Long Nabamiamda Utchaibani Haidelawe. Housing State Asida COVID-19 Anisubok Web Parks and Santorak Patagi Akpa. Containment Zone Amadi Curfew Makas Hangdokre, Tangai for the Bapalong Kagi Mamal Atiapang Manghnkhre. Amram the National Highway Anida Kulai Piper Lalhobus in a good tax Amasung Namfuda and Kaikia Lobus Lepre, Asigumba Pibam Asida National Highway and the Asida. Mapungona Highway Protection Force Tamna ba AITUC na amukaso na demand tawri aire. Makatarakpa atopa editorian gi kalam amada. Namitarani gi mapung phabak curfew namitarani asikitung da kari tawgotori bano na inahuse. Manipur COVID-19 gi Delta variant na maram oira to na duwang bada masing jawla ba miyoy kaya positive po ito na. Amasong miyoy tara dagi tada na siyando na awaba pibam amadwak na ragalak pa koire. COVID ki laisar asi matam yamna sangna chathar liba asigi maru iba maramdi Manipur lengang na piba SOP sing ningti na ngak taba masong COVID laisar thengna bada mapung oiba tawthang loriba police kampu na tawge haiba ama khalaga chapcha na thabak tawthorak tabada gi thorak pane lengang na COVID thengna na bani aiduna curfew lauthoki basi phan yamna matam sangjilagle aduba Delta variant gi chen asi thugaina na ba curfew makti mamang mugda okhitre aikona coronavirus podi karigum matam da kauthok pa yawi adubo coronavirus na di aikoi ba second Amagi matam kau thok palaite. Maramaduna asigumba laisat ama thengna bada police na second ama papasuak thaban tragana birai thok pa yade. Jamna section na mathok tawba ki mathak da chapchaba curfew kanglot ama akhan da taragade. Manipur COVID-19 ki laisat action bangam bagi figam laite. Curfew thamba haiba simaktabu miyam gi mahausa gi punchi de jamna chawna khudong chada bambayok na bhaiba si masana tabane. Curfew na miyoy bagi phangpham thokpa singmat charaga su masina tana COVID-19 ki laisat thengna na babambai laite. Maramaduna kanagumba kharana curfew haibiyai kanagumba kharana amuk total shutdown haibiyai na tragana kanagumba kharana lockdown hairapayai punamak asi thabakoina pangthorpada di amakhaktane madam sangna ayuk nongthil jawna curfew amuk thamle maduda amuk mai palak tapdek na bidangda amuk curfew hapchalle madurasa namit khudingi covid positive oiba masing dising amagi mathakta hela hela ka thorak lagade thausil thaurang amada asoiba leire haibasi yabadagi housing na amuk hiana kanchin ba curfew amuk law thokre Curfew sin namit tara ni chukna sa thagada bani housing na namit nini haukre. Harba namit nini asida curfew ki mohong kam daw kibagi aibadu na inabagi tangay fatabalay. Namit tara ni state asida liba bipung kudimbag yumdagi mapan thorak pa yarway haiba ating ba malayre. Ating basa ni hiyek kal liba makay COVID ki laisat jam na tuna tadat pangam gadaw ribani. Marcel lo gumna miyoy kudimbag yumdagi mapan sungtok thokan tapangam lagade. Namit tara ni gitong da Manipur da COVID laisat chata 90 laksin mangamle ay nalaway arabane. Ado mapipung kudimak jumda leng dan lehen bhai basi araiba amadi oide masi haiduna su police na di hek ngamba bakhi khona kadabane
अमरोमदा निमित तरानी मतम असिदा लेंगना कोविड-19 लाइचत की अहम सब वेब लाख तारगदे करम तौगदगे हाइबा यामना कुपना नैनादुना सेमगत पयाबा मचाक खुदिमक सेमगत हौगदबने स्टेट असिदा हौजिक हौजिक कोविड लाइचत थेंगनब तंगाई फदना चंगलिबसी टेस्टिंग तौबा ट्रैकिंग चथबा अमसुंग ट्रीटमेंट तौबा हाइबसने हौजिक चथरिबा कोविड-19 की टेस्ट तौबा की मौंग मतौ असी मिपुंग खुदिंगदा यामना लाइना खुदोंग चाबा फंगनबगी मौंग अदुदि उदे हेक जारिबा मखै लेकाई लेकाई द सेल तिंगतना कोविड टेस्ट तौजबा यानरबा बुदसिंग आंगदोकदबने तंगाई फदबा लेरगना असोन अनासिंगिदमक जुम खरादा सतुना कोविड टेस्ट तौथोपगी मी फाव थमगदबने लेबाग असिगे कैपिटल ओरिबा दिल्ली द म्यू क्रोड अनिरोम लेरिबा सिनुमित खुदिंगी मफम अमद नत्रगना अमदा टेस्ट तौबा यानरबा थौसिल सेमलका थम्मी अखोइगदि अदुक जामना जाम्बा मी सुनते तंगाई फदरगदि टेस्ट तौनरबा लेकाई लेकाई थवाई योबा मियोइसिंग ट्रेनिंग तौबिबा याय अदुगा मखोइदा टेस्ट तौबगी थौदांग सिनहबिबा याय अखोइगी लेजरिबा हेल्थ वर्कर खरासिन लोइनमक टेस्ट तौगनी हाइबगी वखलोल अदुदि मतमगा चानदे मसिगिदमक मखाताना मी अमुक लौबगी कानाबसु लेते मरमदुना हेक जारिबा मखै थुना मियामना पामलकपदा कोविड की टेस्ट तौनरबा खुदोंचाबसिंग फंगनंगे मदांग असिदा पंजनिंग वफमदि अखोइगी कोविड-19 की ट्रैकिंग सिस्टम असिसु निंगथिना थबक तोंथोप उद्रे ट्रैकिंग तौननबगीदमक लेगांगना थबक पैखटपा ngamdabadu सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग द टेस्ट तौबगी खुदोंचाबा पिरगा ट्रैकिंग ओइना तहल्लबसु लाइना लाइचत असि लाक्सिन बदा मतेंग ओइगनि खल्ले कर्फ्यू की मतम लोरबा तुंगदा मखातन अखोइ करी तौगदगे हाइबदुसु खनहौबगी तंगाई फदबा लेरबने अतोप पाउ अमतना साइंटिस्ट निंगना वार्निंग तौरबसु इंग्लैंड कोविड-19 की अथिंगबा पुनमक लाउथोखरे साइंटिस्ट सिंग अमसुंग ऑपोजिशन पार्टी सिंग द तंबंगमदबा अमदा चंगसिनबा खनोंग थिनिंगाई वरबा खोंथांग अमनि हाइना जानिंगदबा खोंथांग अमदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ngasi निंगथौका फनबितगी सोशल डिस्टेंसिंग की कंगलोन पुनमक लाउथोक्तुना इंग्लैंड नमित खुदिंग की पुंसीदा थमलंबा पेंडेमिक की अथिंगबा सिंग लाउथोखरे अहिंग नोंगयाई 2300 GMT नवाइजिंगदगे नाइट क्लब सिंग अमु हांगदोकपा यहालगनी अमसुंग अतै इंडोर भेन्यू सिंग फुल कैपेसिटी द चलाइबा यहालगने अदुगा मार्क्स उप्पा अमसुंग जुमदगी थबक तौबन सिंगबगी कोनसिनबा अथिंगबा सिंग अदुसु लौथोखरे हौखिबा चहिदा कोविड नाबदगी मसामक सिनिंग चित्ता लेखिबा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हौजिकसु महाकि हेल्थ मिनिस्टर पॉजिटिव ओइबदगी सेल्फ आइसोलेशन द लेरे इंडोनेशिया अमसुंग ब्राजील की हेक मथंग नमित खुदिंग की नाबगी चांग लिसिंग खै ओइबा ब्रिटेन द साइंटिस्ट न करमना साइंटिस्ट न कन्न जानिंग अदुबा मीडिया खरना फ्रीडम डे हरिबा अदु अमुक हांगथोक प्राइम मिनिस्टर जॉनसन न चौगटखे करिगुंबा अखोइना हौजिक तहुद्रबदी मदुगी मतुंगदगी अखोइ अमतम अमसुंग विंटर थासिंग लाक्लगने मतम अदुदा वायरस अदुना अयिंगबा वेदर अदुगी खुदोंचाबा अदु लौखिगनी हाइना वीडियो मैसेज अमदा प्राइम मिनिस्टर अदुना आइखे अखोइ मसी हौजिक तहुद्रबदी मसी अखोइना करम मतमदा अमुक तौगदगी अना अखोइ इसादा अखोइना हंगजबा ताबनी मरमदुना मसी मतम चप चारे अदुबा अखोइ सेक्शन गदबने आइखे मरगसिदा गोविंदास कोंथौजम एमपीसीसी की प्रेसिडेंट की फमदगी रिजाइन तौखरे मार्च तरागा मपल लिसिंग अनि कुनिथोइ फाउबा मापनसी लेरिबा चलिबा तरागा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली असिगी कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरेता पांगथोखिबा मिखलदा कांग्रेस की टिकेट बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी वोट लिसिंग तरागा मरी चांबा यंखै फंगदुना अमुगना रिटर्न कैंडिडेट ओरखिबदगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट होरगलिबा गोविंदास कोंथौजम पार्टी असिगी महाकना पुरकलिबा ख्वाइदगी वांगरबा फम असिदगी रिजाइन तौखरे आइरे मणिपुर स्टेट असेंबली की तरागा निथुइ सुबा मिखल पांगथोकदबा मतम खुन्ना लांबा फंगजिलकलबा मतम असिदा मणिपुर की सुंगसिना पलेंगाक असिबु लुसिंगलकलिबा बीजेपी का हक्तिंग नंबई परिबा ख्वाइदगी मपांगल कलबा पार्टी अमा ओरिबा कांग्रेस पार्टी की मनुदा खंगौदना थोरगलिबा पॉलिटिकल की ओइबा अहोंबा असिगी मतंग पाउसी असिना थाजबा यापा मफमदगी फंगबा पाउदा गोविंदास कोंथौजमना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट की फमदगी रिजाइन तौननबगी रेजिग्नेशन लेटर अदु था असिगी तरागा दरुकते इखिबने अदुगा इकान कानदना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एआईसीसी की मकोल थोंपा लुचिंगबी सोनिया गांधी दा पिसिन खिबनी आरे पावसिना मखातन हाई लेबा असिदा लेबा नेशनल रीजनल अमरी लोकल पार्टी सिंग चंदरगलिबा कंगलोंदा कनागुमा पार्टी अमगी थौपुबा नत्रगन तोंगन तोंगन पार्टी की फमसिंग पुबा मियोसिंग नत्रगना मेंबर फाउबना माकी पार्टी अदुदगी तोकले तोकसरे हाइबगी एबा चेरोल मसाना फिसिलगदे अदुगुमा रिजेक्नेशन लेटर अदुदा पार्टी अदुगी टॉप फंक्शनरी सिंग माइकेदगी अमुक हन आयाबा पीबा नत्रगना पीदबगी थवंग चथनदे रिजेक्नेशन लेटर पिसलकपा अदुना अदुमक अरोइबा वारे वैनदुना लागे हाइरे मरमसिना गोविंदास कोंथौजम एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओइबदगी तोकसरगे हाइदुना पिसिन के रिजेक्नेशन लेटर अदुगी मतंगदे एआईसीसी की माइकेदगी आयाबा पीबा नत्रगना पीदबगी वफम अमुक लेररो हाइरे पावसिंग मरी लेना पाउचे असिना महाक मसामक वरी साननबा टेलीफोन की खुदांग होनखी अदुबो महाक मसागदी वरी सानबा फंखिदे अदुमोइनमक महाक ख्वाइदगी नकनबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की मियोई अमदा हंखिबददे
था की तरह तरुक हौरदम कदाई लेरिबनो है सबचाना खमगमद्रे मोबाइल फोन की खुदांग फोन तब मेसेज चिंब थारबसु मधुगी रेस्पॉन्स पीरखिद्रे है हौजिक कदाई लेबगी हंखिब वहांगी पाखुमद दिल्ली है लोइना बायोडाटा पीरक्नब है मयामना ngangrib wafam asibu chumlapa jala hainasu pauksi asida onchinduna hanglakhe amramda pauksi asina hawjik mahakna president oidun lusinglaba congress ki mla kharaga haktengnana sanagi bagwari dadi mahakna mpcc ki president oibadagi tokpagi se ikhiba loinana madugi party ki high command ki pisin pham thokpa makok thongba lusingbada pisin khre arbo wafam adudi chumle hainasu confirm tawrage loinana mpcc ki majikei dagi president khakna tana party sik atopa sangairaba senior leader MLA kharasu makoi na purak liba party ki phamsing adudagi resignation tongnaba yaubra haiba wahangi pokum dade party ki president leitrabadi makilising makha Leiramba party ki committee aduki tongan ba thau pubasing su makha tana leitabagi sanabi amasu party ki oina lei hairake loinana party president na fam asidagi tokpagi resignation letter pisin khiba adugi matungda MLA kharasu makoi na purak liba party ki phamsing adudagi tokpagi che pisin balaibra haiduna MLA amada hangkibadagi mahaki maiki dadi adugum amata leitri karigumba tokpa tarabasu madugi matangda paumisi mifam aba pangthoklaga laukthoklagani hanasu phangdorake adumoinama pau asigi mari leinaba makhata ba source tadi party ki president resign tawkraba matungda hause congress party ki MLA oiribasing ki manungdagi kharasu makoina purakpa party ki phamsing khaktanatra party sdagi tokpagi phirep laungnarpa yai aire adubangasi nabidang athengba phawdadi MPCC ki president oibadagi thokle ariba Govindas konthojam atopa political party amada jawbagi official oiba paw phangpa lekhide kumjali sing amaga sapan marfutra manga dagi 26 Bisnupur assembly constituency dagi MLA oina karakiba mahak ningthaukhong ward number 2 dagi ne mahak bo December 10 mari lising ani kunda AICC ki general secretary KC Venugopal MP na thorakiba serol amagi matungin Manipur Pradesh Congress Committee ki president oina khalle aiduna phangdorakibane namidadudagi mahakna MPCC ki makok thongba lusingba oiduna lakibane Thauri yanduna seramle Josanpur police station ki manung chanba Gothon outpost da liba kunthra mathoi suba Assam Rifles ki rifleman amangarak nobit jungba matung pung baro makharam tabada post adugi maningda meter chamrom chalaga liba umangda thauri yanduna seramle haire police ki pauna hai laikhitrapa rifleman adugi maming Hayat Singh Mahar sahi nifugamaga apokba Trilok Singh Kawi mak Uttarakhand Pithoragarh district ki Jantal khulda leibane housing na 31 AR gi Gothon outpost da leibane maktha asi ki taraga tarukta outpost gi thokraga thiba khangdan leirakpane thawa yogda phaksa ga dunga si rems ki mokta postmortem tawkhre hayeng mahaki pokna famlam danda pokhragane aire expert sing na warning tawkhrabasu Bangladesh ta itke mari leina lockdown kom thoklagane Bangladesh ta COVID-19 laina laichat sandokpagi sang control tawba ngamdrabasu lagliba Islam lining satpasing ki khwaidagi maru oiba thorom it ka mari leina Lebaga duda hana tamlamba COVID-19 ka mari leina athing pasing experts ki warning mayukta authorities na lokthokna ba phirep lokre Bangladesh ta hoki ba July amadagi ahoraga lebak pumbada lockdown thamdan lakhibane lockdown manuda police amadi army sing maru oiba lampi sing jamna checksin ngak sin baga loinana lockdown gi standard kanglon sin thuwai ba miyoi sing jail da phawba thajin bagi thabak chathare Lebaga sida akan ba section thorong lokalabasu COVID-19 laina lechan amaram oraga nomagi oina jamdrabada miyoi chani dagi tadana sehlle Haukiba nomajing numitasu laina laichat asina maram oraga lebak duda miyoi chari kun manga sian khiba galoinana anuba case lising taraga mathoi chate yanghe gani pantheng nakhe miyoi milen chamaga humpurum leiba lebak asida haujik phabi oina COVID-19 vaccine full dose sukna tangi miyoi million bari khaktama kabre adumainama Islam lining satpasinge maru oiba kumai itlak pa kamari nena lengak na July taramanga dagi kulumdoi phawba athingba khudimbak lokthokna ba laukthokibane government ki phire pasibo experts in akan bamongda janing thapa phongdokhiba loinara lengak ki phire pasina Marmorega lebak asta COVID-19 ki asoba saitheng ama makhatana phanglaba yai haina warning tawkhe lengak na hana thamlamba athing basing komthokraba matung masing yamla pamyoi kya mayum dagi thoraktuna marketing ki thabak paksana sathanake posai leiba lakpa miyoi singna face mask sindarbasu lengak na COVID-19 ka mari leinana siam kiba social distancing amadi atopa chana kanglon singangna chatpagi mami okhide haina hal export ahmad na phongdorok pagal loina lengak na hiram asida ahen ba meng chahudra jum thangnari ba lebak India da thokiba jum Kodong thiba adugumna leibag asida thorakpa yabagi akiba lei karigamba COVID-19 ki anuba variant delta na kumai marungda saitheng piraklabadi amuk hanar control tawna bahona bada kodong charaba kaya mayok nagani ahna ahmana makata ke Nupi macha ani rescue tawkhre Thawba district ki sangkai umpham dagi sahi nauribi nupi macha ani Uttar Pradesh ki Nagpur Saharanpur police station ki manung chana leiba
Khana Lamfuda MD Suwab Sahikun Humdoi Apokpa MD Liakat Amasung MD Azam Sahikun Daruk Apokpa MD Sulaiman Kauba Amana Namfuda Faduna Sexual assault Thabk Aina Hokiba Tang Taraga Humdoi the complaint case Ama Lakpadaki Thabk Police Station the Pokso Ekimakada case Am Start Tawdun investigation Sathakre Investigation Adu Sahi Noriba Nupimasa Ani Adu Uttar Pradesh Saranpur Thamme Abgi Pau Pangbadagi Hokiba Tang Taragani Panda Thabk District SP Joke Central Abijam ki supervision Makhada Thabk Police na Uttar Pradesh ki Janpuri Police Station Saranpur ka khusam naraga Nubi masa ani adu Saranpur dagi rescue tawraba matung tang taraga mapandi falda purakre Loinar victim nubi masa ani adu CWC Thabk ki chairperson ki mama do puthoklaba matung makhoi ki mama mapa sing da khusinakre aire adu mapo thawdo ga sida chenar ba mi ani adu de Lord Kidbadagi Pangba Ngamdri, Makoy and Ipana Yam that Kanda Honari, Press the Pangba Pogi source, Amadadi, Eguizoid by you be the Gimu and Asi victim Kuldaka, Ama Awaimal Peter Katabak Sudana Matam Karagi Mamang the Gilepane. Madugi Matung, victim Nupimasa, Aduga Kangarapane Aire. Are we with the contents in Asigimar Pau Kara Asipa Pautum Zariba, my local news YouTube channel and the Facebook page Azedagi. A young beautiful Putamakasari, send a listener to the Kanarabadi. Subscribe to be driven and subscribe to be like and share to Sukawi Namapo Amokana Takasari.